Idon lupa Vincent Palahangi kumukurtong jong keseng kongres. Kat sansnem ulalong UMP jongi. Hadir menta kat sansnem ihap penyekun biang ia kena election ke besar. Hakani election ke besar ke ia kun menta. Kat sebayat serum seneng. Ibun kijing keli. Idon kijing keli kibaong. Uma Vincent Pala. Ulale ayu hakikat sansnem kumu MP. Idon kibaong. Bai Bak Vincent Pala. Election ha kendong ha parlemen ban bam saat. Idon kibaong. Bau Bak Vincent Pala. Udayu hati sau kunah. Pat kum ta terken. Pai ba biye ngakwa ban jubab. Kumuway na kinong mi kman jongani ke jelas suaban keren. Ngam kwa ban syukur ipi pai ba. Kidong gijing pensisha. Kibengila ban pensisha ipi. Pai ma Vincent Pala. Daga jing slokumen ngakwa ban yathu ipi. Baudei uway na ki MP. Hanodis. Ubala keren bon sentam hapanemen. Iba gavren ila itu. Bai Bak Vincent Pala. Ila keren ya kecingnya kecongi. Ngang ada yung MLA nang tina borda na mau hati. Ngalai ju itu ya Ma Vincent Pala. Bagi don kecingnya haborda. Ila depan keren hapanemen. Ila keren ya kecingnya. Ila keren ya ke ILP. Ila keren ban penrung ya kekin kasih hagata ke krenit ke bapra lane ke it schedule. Iba Vincent Pala ila keren ru na kamenta ke jinge jongi ki Kristen. Nasgo sarang bah ke parlemen ke badang sudak san spa sau pulai ngot ki MP. Ki babon ba kidai na kiwai ki janyam. Ki babon kidai kena niam Hindu. Nrayung MP jongi apedeng ke parlemen wong I am a Christian ngadei Kristen. Tim sengau sarang ngakwa pinai ke kapti ke macam yaune undong yalamu jongi. Iba Vincent Pala ila yasaj a parlemen bonsin tamanang ngasay dom iba Pala. Nasyongkai sisin bat i ngong sar pipi penjenjar ini. Yong yang ngabalay ba Charles? Ngong mjo yo i haki YouTube bapikiran ha parlemen. Mjo yo i bapili on ribon ni kisurok. Mjo yo i bapili on ribon ni kiskul. Ngong balay pinjuai social media. Uba Pala uang ba Charles tip tang mana jerong. Ngong kadai tang mana jerong tang ba jenjar mengiban. Jenjar mengiban percaya. Kipai baru kidon kam bantip. Tenrai pai babi nisgo kemen. Pengiyo unong yalam ubom jemput turoy. Sebisar lagi. Daki pau di sepasin ulakran. Apa parlemen. Pai babi kidon gijingkeli ibang. Ubah Pala ulak tray ayu. Kae karoy kapar ke bolawan ra. Ngan jubab. Uni usurah. Pengiyad na ng stone siya turang. Dam de upa Pala ngimpat yo. Ay kajing kapti. Usulong bypass. Deh kekti jong ni MP jong ni. Ubalaya side apo central hangtay ha Delhi. Usulong Dauki Road. Deh Ma Vincent Pala. Ubala tray sitam. Karamray baru sekata ngakuan mensua kajing snew ke surak mentala aram. Kedai kekti kejauh ni undang yang lamu jongi. Ubalaya saj yang teh Delhi. Kejauh ai bypass. Kebang dia orang ba ulalek sitam. Kasurak aban lek syaranikor. Udah Ma Vincent Pala. Ngakuan ban cuba bang ni meski.
ya ki jingli jong ki wai ki candidate na ki wai ki political party pai ba mi ye ngakwa men pit mau ipi baka Shillong airport kene ga jing trai sitom ka jong ma bin sen pala ka don ha umroi marjan ba ka konsensi ka jong ngatip ba ngisko kumen ya ka jing ora ka jong i ya ka NIT Engineering College kamang impat judan menoro tayo na MP jong i ya ka jing trai sitom ka jong ula wanra ya ka Engineering College North Eastern Hills University lane ka nehu ka bangitip mensua ki department Kim Dabun Than nai mandagi dan sipon ki department tayo na MP jong i hato kamdei panai ka jing ero yu sai sen ni top ti pai ba ri na ka mandagi jing trai sitom jong liu MP jong i kawai ka mapansa jing kemau yang kadai kawai ka singi ka mga don Delhi mensua nga ni thui pi nga sai poi Delhi ba na marpa ngadang trace ketri pat i doktor di lopang nga kendo ima palang pat kedon kawai ka singi ha ka baki nong song snong jong ka Meghalaya jong ka North East baro kawai kihapan mi sa surok banra plakat namar baka sarkar BJP hadin baka yo ban sensor kaong bamangi kinong Meghalaya bat kinong North East ngimday kinong India atray bikin mau ubaca semangar namar banrit hikmat kiong day nong India kila banong nong China ayu ren pat kumta terken ngas ngoban ay kumlay kerpangi mapala ilong kumusketri jong ka North East jong ki MP baro dayo ne orang ba upulaya da ki sama pule jongi keleng jong kari kasih bacantia ki badan haki wei ki jela hato klem trei pinut banong ba klem trei ne orang ba jongi pai ba bi ai ke jing tap ti nam ta kanero upulai sibon ma pala tidak trei bahasa sya lalat kiran ya ke MP scheme kidon ki breu ki baong oh ngim yo MP scheme pai ba ngakwa ba dia tu ipi kahe ke MLS scheme jonga ban ya ke MP scheme ka MLS scheme ar crore shiten system ka way ka constituency ka MP scheme san crore live on real tli ki constituency nasrong kat semangale hari kasih bacantia kadon ma kamati ke jompi hang ne po mau sudut konsumsi imat kam duna nakalai punya ulak hapo sau polak kabailaan ngaslo sarong bau de ubreu ba i ya baro ki jatniam klem dan nyau siang kmat yeno kilet kili segi jait balang kilet kili segi jait niam gi beper ladau ma bin sen pala yodon betang